Pagi pemirsa, masih dari Tongkonan Temalolo, Saadan Tirolo. Hari ini kita menyaksikan acara ritual adat Majoge. Majoge, acara pemakaman. Detik-detik pemakaman almarhum Ewati di Tongkonan Temalolo, Saadan Tirolo. Kita saksikan acara Majoge hari ini. Nene umbala miola umpa sandal pakaian. Wah mantap wah.
Mantap, mantap bating na bosku. Ini umbalan nyo lang pasanda pakin. Yo, kita sampai jawabannya masih jauh seru lah gitu. Kuang na sulindo kape numban na open baik. Langsung dijawab sendiri, luar biasa. Luar biasa ya Mas Film. Peru Papuana. Selfiean ke Rantai Toding. Lokasinya di mana ini bosku? Oh, di Tongkonan Tomalolo, Sadan Tirolo. Tongkonan Tomalolo, Sadan Tirolo. Oke, selesai ritual alam joget. Anak buat na. Oh, ada itu. Oh, pahlawan bet. Pahlawan. Yo, karena budak-budak tu mata pokok dulu, teman-teman yang gereja. Kita misa, dom ke gereja. Nah sekarang sudah setengah 11. Oh, jam 1 nanti bisa review. Sabi, pertemuan tinggal makarang kebulan lambat, kebulan hijau. Si manlaku kayu kalau menonton kuan nalai sudah datang leon. Oh, langsung. Sabi, pertemuan tinggal makarang terus juga itu pulang tapi kami kan Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Pangling. Oh, ke Santo Petrus Pangling. Tengok sini. Satu. Pengurus stasi 3. Oke. Banda, pengurus stasi Sadang Matamlok,
Majelis Gereja Jemaat Apa le pokok doki? Manura, Mabelo le. sa Majelis Gereja Jemaat Iya, Buntu, mabelo. sa KDP Jo Menduren, Lamay Batang Pati, Cowok-cowok ganteng pemirsa ini. Iya. siya Mading. Mading. Iya, disakit kali-kali le. Iya, susi motor. tabi na po Pula si Allah. to si Peto Kulang Kaparentan, to si Peto Profesor na Tondok, Kapalalimbang Pagantianan na, tumaparenta mo daw yung kasanan na, Berikut kita akan dengarkan Siapa beberapa mau acara di Tongkonan Kapaladukin, Tongkololo yang akan disampaikan oleh keluarga. siya kinini Kita dengarkan saja nanti. to mangka di Pililangsa ito logo kayo kinini Minduren Laumbo Mani Rampo yamo tu DPR tabi na kung kita nintu masalanasan tanda kayo di tanda kanan tubuh tujuh may pinapinainan sama tuka tanga sorok rampo untong koni aroliko ada inde tumatuan ta agata nete panggilan kaboro lapo keluarga anak kampung jadi yang motor tu si Tetena laku Kampunti. pemilihan tu tonoran latapau totemo mapipisan na yang tu maparapa mapingguan nosong mapentanun maganti mapenapa titirana titi buku tanah sabu anak kampuna itu mali mo minul lamban mapin lima sang buku dan buku karamani karakagoro tunok kilay keluarga mapinanan istirahat ya betul-betul resara tidur na acara di makaman almarhum orang tua kita lewati acara mapinban yang betul ternosong marumidomi kung dia yang menawat kutipu psikolog namun ditambah sini mesa pende ditipu empat soa pangan pinenti iya aku cita selanasan to ta pasal dia dito hindi te Yamo. Naman katulong sudah foto tungkunan kada lama ganti sebab biasa osong na tunusong dipakai ganti. Yo, mana mau main? Yo. Cucu-cucu dari Nenek Wati pemirsa. Yo, sekarang pun main. Sedikit lagi nih, Minta berpisah apa dengan dia almarhum. pendek pada soalnya siang nyampak. Mana mau main? Yo.
Kita saksikan acara nosong lagi nih. Iya. Acara nosong. Beda itu lagi, gua ada itu lagi. Andai dukai. Sarai tama dok. Ya. Sudah gitu. Ya Pak Mani sebab Bombongan. datang itu tunggal kada. Guna-guna tongkol sama ganti. Nah pasti untung itu. Ya, jadi jam 1 na dong. Nah, bumbungan. Yakin datang desa itu waktu do gereja di pa bagian patul kampai pa yang menante tak ada yang sundun na. Yo. Suarez Mbak cancel. Oh ada aja yang cancel di sini. Lagi persiapan. Jadi ya betul bukan bola. Lihat tuh kosong cuma kamu. Pada betul kursi mana? Dia kumsul sola atong. Oh bila, oke. Gura-gurai. Lau mai. Oke Mbak Johannes. Obela. Gura-gurai. Lau mai. Lau mai kanada. Asyikada. Ya, Tunggu Ruanton yang ambil peranan ini, pemimpin nosong.
Oh
Apa tadi acara nosong? Ada tradisi di Sadan. Tradisi dan adat di Sadan. Alias boy. Oh, itu baik. Marta mengiwa, menyala atau dingin penosong. Oh iya, menyala, banyak merah-merah di bawah. Menyala karena banyak kebanyakan merah. Menyala bawang merah. Dibagi-bagi lagi. Gorengnya dibagi-bagi. Biasa ke anak ya sadar tergantung kayak tempat sawir kalian Sawir dino.
Ya ke ayo menguju di surga. Bantu jawab tongkonan Tomololo dan Tirolo Taurat. Oke. Toraja Utara. Oke, terima kasih Marta Mangiwa sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kura-kurai. Jadi susi betul dan nama mesti tenosong sudah pulau ko kuramin anta saya bukan itu pesan itu makan di sebal makan begitu yo Desa Raka Toding mi? Desa Toding? ada 50. Oh 50, luar biasa ya. Yang lebih tonorannya tonoran nosong. Mangka mana panata teman tak. Batu Ya nama orang yo. Langsung panata itu jangan nosong juga kurismanga. Yo. Loko kita nolak mapentan nyamatu acara na gura-gura tongkol kada lako tonton itu maganti di ben waktu yan naman kada ko to jaga-jaga ini teterana tetebuku ni sabi ini. Yo. Selamat si kamu. Lulago kita masuk manasam. Paiman situlah kabating angga mairi. Selamat si kamu mali paiman sidup pakaboro. Dia ngote pangerampasan bulan nenek di nenek todolo di pota hubungan. Rampo sindulang batin tutun si parang dan rangkan pena belana inde tonalambi mo sumpu-sungkang na nadetin mo kan nabununa solalon tuko pelelena malitikin kalen tikin atibayan pestoyanan natitengkar kumarampu diong kabotoang kula amale tangi-tangi nemboko olalang ampun mesiman roko suneng kararani masolana sama apaligan roko esungan makareng yang gamairi kumua tabe bulawan tunai boko kusi mandara kanan kairi ku tabe parang bena ketodok siman tangadan mandana indo pangalayon abe angga barang ama kulipin dan rara ama dodo bambalo roko soleng kararana atau sireso di pebarangan kalandel kesipatu
surang dari di polambak pawangan domai kongkonan lain. Angga tadi kasiri datu mata bubun nata di katangkang pulen bangaton dan turunan nato tang dia labo kemana tang di lamban tingayona. Tahu bulan na indo na bulan lolo sukan gaure na barre na alo. Makai mana tabe rokko sulet kararaan angga to maadok ko masayalang unisung makam bulan sani diong panito Desember. Temai to di randu kubung alawan to di dandan KPK Indoran to di tangan kaparingisan. Lante duli na pada ngadi banula alolo sukan gaure na to malolo. Lati umbana dia may batu pira-pira bak banalembang. Kabe rokko sulen kararana. Tosi kambialu kumelawangi sisa lalu pastorina loson di barana aluk maserok dan kita dengarkan pergantian ini. Aluk mangkana patoran buntu puang matua domai pangalangi na pepenggala pagalugu di kepadang-padangan na popomang pararaat. Di posono parang ada otek kuling na padang di pobi amarorongan daun dari pusanda kasal. Makalimana to pangaming kata kasia pangaming kaboy o patali ambang kareba kaparanuan lamay komongan salo. Tonya batang-batang anu masero pindan sangka mabase banang may daun kara makarain na tutumang paratang. Mungkin itu pangaming kata kasia pangaming kaboy. Malakumani dengan olotong olah na tutumang pakal. Pangaming kata ketoso petayan ni pasak kena pun ketumang pararaka. Tuhan pastor prodiakon dewan stasi pengantar majelis gereja pendeta ibu pendeta tominga murah-murah tongkon panggulukana rompel pelwangi aruk Nabi Muhammad Imam Mekki Ustaz Pak gantian. siapa itu pasti nabi KPK tempatan dulu di mai pantan KPK rokok selain karena Santai-santai dulu ini. Nanti dengar gantinya Oma. Nanti dengar gantinya Oma. Susu ganti dengan susu cantik. Sangat amalusan nak. Pemerintah mulai dari mana saya aku tamat itu. Sulit karena pesisir itu masih ada. Pesisir lagan salah di mandang nanti pengaliu. Penungkah di peluang ibunya di tangan di tabung betul kasus darah. Kemana Tante Ji? Di Gente. Oh iya. Karena lama nanti di gereja. Lama baru ke gereja. Makan memang dulu. Iya. Iya. Oke Tante Ji sarapan dulu. Yo, akan nang tomboy mati ambeo. Yo. Oke. Awas jatuh. Hindi to naman pinasukan na nagtimukan na bulunan. Dahil siyosona pada hari banula. Kami karpo bulan na lusukan daurina. Sisiduan na lipo apa na sukaruan na dagang sa pulanan na bidang talong pulanan bulan. Anang pulanan na pakuduk kasisi. Lagu gasang lebar ini kalau kau dia ngasihkan ngasih lo. Maka lima mutolin bahwa dia mutelo baba di sangka kita semua tangan bone-bone dia mutedai nanti tande bisa. Pertama tuka pertama solo tiumbang mata lo matampu. Kemudian
kami laku pasalian narinding ku paling ko na manangabano. Sila kami aku PKKB. Si mintu ko ni laku pangpalidan. Makan kue dulu, makan keripik. Lah, bendan palang per tangana loba abang salisang kairan pedaeran di tande besar. Lana po sambungan puduk hindi may tuma arabutan lang lana po paun purang kada-kada hindi may tuma kapunan lang. Bilang na lagi ng gulo pag sa hangit patiran sangka nga hindi ko nalampi mo suka nga nadipit mo karena banunan. Bayu silena kalan dono sangka lama na layu puna dan panilena. Bayu silena tungkunan layu puna sukan daun na isungan to di potao. Apa laku orang makam bani manidukan nasalaran dan hindi pudukku manimpa iya maninalenda sumalang hindi reko darak di lidaku hindi kada di sedan sarong bisara ditokit tambane baka anala tarokot mundun batu mula kegita masulah nasang anala patamben wakak mula kotondon to batang tanggamay anna tangala munda muku pabala golong anna tangala bingkin muku pukulan buta lolo. Laku bayanan mali dengan tangan langit tidak tutumam para rata daw mak pada sesarong na daw manul berdiri daw mak gulung-gulungan kumua tuang lu sama dua pandang laku pak tuang nisan nabi na laku pak kolak kisan daran nana denno pak tapu pak paraya tapu paraya anlalangan makalulukan na salah dan pastakin na puang na balayan paraya sanda antau bating tanga pakundun dan kamario tanga pakalubaban na salah dan pastakin na puang na balayan paraya sama-sama. Totong konde rapa atau lang apa ko diyong masulin kararamu timbin bulong apa ko diyong isungan makarain kuling salik kuling teke buwalin ko maaga tuda tumupatanan rampak ko talinga doang mo apa tanggal senga anak lalu kamu kanan ni kadunga doang mo tanggal lain dengan musulat mo palidan nisul lagi pak apirangan ini Inderia kadang-kadang di sidan sarung bisara ditoke tambah maka bisa itu sudah dengan paduan ini kita ditiup tuara alangan tengkoran kedua mak ganti tungkasangan yo yang kita main di sana mak ganti yang mak pira-pira tondong pira kasautan dulu lempangana bisa mamaharin basaro bentuk kau sangat membalaku siapa aku pira-pira pato apa yang utama kumua bisa hari batuan yang motor urutan mulai dia main bintina saya lakukan atuang di puluh nanti korang lebih mau suka pada nama benasan artinya dong sedikit penjelasan dari laku lebih mau dari laku lebih Aganda atau Mangarimba kalau wilayah Tanah Toraja. Kamu kubuat pingin dosen mengendalian na tunda sembe tadi kusan tirara aku kumombongan. Totang ikan dia nisu tangan dileren buat kayu. Apa yang akan diindo mengendalian na tonalo siapa yang dipaporitan palilan patambukan rana atau kumombongan. Bulan tasakira pangidiran nama sakilu-iluan na. Iya menakat keindo mengendalian na solon-solon rana atau kumombongan apa kende kilat pabarnian. Na indo mengendalian na naposundun tanpa napaanan ilan patambukan rana atau kumombongan. Kung nalang ini Allah dari naton na
ngakasera ulang. Di panguriasan nilang tangan abang ini pasumani dan nilang pasikumanin. Nilang doan nilito mapakiyan ka nilang kapataunan nilito mga pinata si Kambilo taulan tilili na rin mandulan pada kanisadang tungkas ang nga. Kung dumating ko si Turo tumangkap pakiyan ka na tumampabatakan si Olanan tumangapinan. Di palunto nila o tangason mo di umabalaran ng pali patumaskin ni di umaarante ang tudo di kutambindo o mendalian na usapo buko ng buluwakan na pinandalisan. Masak ke mairi indo o mendalian na madurinding ka ato kumumbungan. Di dalian nilang tangan na bungi. Di tibusanan nilang dan narin malambi. Ilang kendekinan tarong kursi. Dari nirungko sali kumalatakan nirungko papan melumimu. Di katuliran burang-burang na di poloy taunin na di patama. Di peri bangkang hadiran riri. Di salita ulang abulu. Di pilihan di palang amarin di takana di usaan danuan nasigan na analentong banuan na. Higit ini sundun mantanan lolo. Pangikutana iya kumaapak iya na kanalang berini na berini suruh atun dumale saja todo na potoro tomang ngapinala potoro na potoro kumur dali mo hindi batisyoso imusan mo hindi rara kamasukan kumpang mo na pasanganin jola na pusanga pagantian ambil na po pagantian apa mebali iya indo o kumambona sumuma akun dumaleso ya ambil komendadian na mebali iya nini na polini daw may palangkaraan na sumuma akun dumaleso ya todo na potoro na bintang bulaan na kumua torahnya tanong kikinadandanan sangka ako na siyempre talikusan kipenang dabisar tangalaki solda paya pasangan injo tangalaki solda solo paya pagantian nanti. Iya tibati ite na pasangawang apayalay ito. Nalang titi ang loralin na naupo payo kula kapitusanan na nalikahi na otang daw na ipaupo sa mayan na nawating kutambay ng mga mga nga banwa. Naman ite pasangan ito na diganti pasangan de. Ila tasangay bang apayalay ito. Iya magkaya ito naman idani bisa nayalay kaapasangan ito. Karena awal loralin na tornao pumupula katubusanan. Kumuntutin ko si Dulu kumantarakan silang ang gawa at pamalang sa tagang kapulanaw. Hanga hindi komendadian na arang ko kumumbunan. Lumang pahatangan silang ang iyong abalan ng pagdawanan ng sondo. Kumual unang karang kadalisa kumual iya pusanga lang pusanga pagantian lang pagantian situro pasakyan na tungkulan si Panglulaban kini pangandun atau mga tumen raputalan lagi sana nete yo dia pusanga mga pinduan na to di sana nete di tende niyo lisu balana injo komendadian na di palobo mi dio matalu tukurarana rara atau kumumbong matende niyo komendadian na maawang ambil na kumumbong na undu tuben ngungkar ugan marimalang bini kumua laye mama mopolay
darinding anak kasale dari mulu bokong bongkar agamu amu kasale balik orang amu kulo bokong balik balik pun orang amu sengal bingka ape todi umu sangabakku mau sampai tamat tangan tempo pemuduk kita materi pusat dan kasale na pulupai indo ambil ibu na porongko itu mendadiam muna pulupai sangat tondo muna porongko ibalin membangamu na pulupai sama mayorisan ya susimoto tu paatinding na temay tumatuan tapi rangabong ike napamamak saya lakukan temu to ya moto iya tu paatinding pa tu pasiri-siri pa palolong kila mama itu nena kata susito tanya po kada punal Mami dua penipokada tu pas sambayangan asing atau pengantulangan tu kemampuan. Oh keren itu pemirsa. Ada di kolam penata po masalah lon-loan ini nalo po. Pengandut. Apa yang pada kali kita ya pengandut akan kemampuan. Deno po anak kinawa na melarang. Jadi lama kinting melongki lama luang melongki masih siri melongki ke letak pamama itu anak karena itu adalah suatu doa utama bagi anak-anak kita. Kasaleni gahinna la alai robo kombong garagan nasiala inete. Umpene langsa biar masih pinten umpel no dua batas kami sangka mabasti bana. Nani pali dan lan banua kabusungan atau tumang pararaatan. Oleh gui padi orang masalu. Nani sangau. Agata nete yo dia teman kamu di yo lan pak diuran al kasaranian di sama itu agata nete sana maafin talun itu di sana agata nete dulu hukum bongkar kanan si agata nete sundul pagtarisan na ganatan para paana. Siguro tengko mula amit na isang barana si pangalawa amit na isang palingon at kamapasa at pamagda kuntur na ilan di sulit mga natamuan tao muda. Unge ang batang-batang ni petamang ni ilang tangan na pasa at pila at isang damara sa ilan di sulit mga natamuan tao muda. May kutang akong tumubuan isang kalamaan na kumuha. Doon na kupilamang itama talina duwang kupilaan sanda marasa pandayi-dayi tamasulit pa perang itu. Iko lainete. Laku orang iko ng panangkapan. Apa mebalia siranete elang tangan nabasa. Suno akun dumalis semuanya siya agatan itu dan disuruh pengetahuan tahu muda kumua. Muka na aku lamu. Ipa malasu kebawaran namparan kapa ilang tangan nabasa di pamanda bongkore ini. Mengkayu ila aku lamu siya Kamu beran kalau teh menandai benturan apa apa dan disuruh pengetahuan tahu muda. Tipu kumatueran Maninam pacar na maninam pacar lampasa sore ini mulai sangkala mana baru ini baruan na ini kenapa ini sama pak aduan na kita lawan tolak kutenen dari na kumuarin na kupetamang ni lantangan apa sa pela akisan kamara saya di sini bagaimana kamu tahu muda lalu tolong ni rampanan kapa. Malimikitin kain tiga tibarin peskuelanan nasi turun angka sisi dua nanti puapaan nasi karuan naduk sangkulan lagi. Malim pukinalu alam kalau puno sinang pupikarun tu boleh singkang murah. Pupikadek kalau si puno sinang. Di balik dulu ni kau tangan nasod dulu di balik dan midau di butampen nama nama bayu. Pernah aborisan rending nadi na punini kung panglulaban tanggal
sandaran kanan na ditagi-tagiran ni Tupangkan Karunelan. Nanigin ito tang sitimba malasur kuralaran ng paana. Rampar kapatos totang sisyo magula ang kurante ang tulos ang kapasulian. Dari kargo bulangan na tulos ang daurin. Keso Naomi pas na hinjo. Keso Naomi pagantian nambe. Desa Naomi. Senjo ang bunga. Yo malum di desa abung siya jo ang bunga. Dia betul-betul sa nama penapaan guru ko. Dia bernama ada dian baki mo. Kiara mo pemirsa. Ya di sana mo batu kiara sama tu di sana mo siya jo ang bunga. Maluti kita di sana di sana. Mana kiana ato anak pertama. Yo. Ayo. Angga anak anak dian bingsu na kondo tarapang. Ulu laborisan rinding na nenek na po nenek umpang lola barangkang dan karasan na po di po taungan. Umpang bangan duka parang kapa umpo teteorongan sangka pa asulian na lo. Di bagi duka to sandarang ka na ditagi-tagiran nito pangkang tarunon na. Di karbubulaan na to lolosukan daurin. Di sangomoya Senewati. Oh, kiampo. Baik, itu nadi tu. Kiampo mo pemirsa. Bisa Iwati. Ayo. Dia mampu na Jadi pertama. di sana mo Iwati itu. Baik tidak mampu tu ampona. Saya nak yang puluh tu upaya dalam di bilang si Misa. Kira-kira menitian nak apa dalam kalaku. Jadi di gua yang puluh tu. Yang puluh tu bete Senewati. Oh, dia mampu tu na satu marto na masaki na urungan male. Baru ukarurungan daw telipusan na kasale. Rando mi masaki-saki. Matua hindi kulalangan ni tekulina padang baru ukarurungan daw telipusan na kasale. Rando kami masaki ulun na tikurang bambero kana. Ngarandan ni saki maaposan kasangan na piring ini. Saki mangimpuru pampang ilan batang nadikale. Tamaming kata kami sangling kabele mi angga anak anadadian bingsu na kondo tarapang. Ulando walang ni penapito tiang lakoran dan nalangi ulang kapataw dan ni petayan tulakaya kalako di nilian kurang. Sulo ni maapon mo sa ipunan tibala ki mahalempang kalilinginan. Nabawang marata batang adikale na injo otomen dadian. Apa belang na tang sipatutana amo ya pedang pitutiang tang sipanta tada-tada mo ya petayan tulakaya. Belang na iya mo ya na kainu itu na kumpar ko kalambu dan Allah diyong kabotuang kula. Umpentiyongan ni tombi bombo. Si sarak angin na tambuko daring dingin na paribahan katuangin di pudukunan ronta abang ng pena. Pabelan na si kasiri ikatu pabatun na allo ilang tangan na tundok si katangka ampulen mga paya datun na kula ilang tema alipulit ditarik liliin na padang adisa adam. Mundo sing posituro ni angga anak kanadadian bingsu ng tribusanan tema ito maaraput alang sola to makapunan nao. Huwag ng karang kadamisa ako mo. Laka paturo-turo to bangma padaw tangan na sandong na di parore tumatinmat padaw di kutambeng naman ang abanua. Kundi araw ito na rin di kunting ara si mga papa umporo bintan na sali. Na di pataranak kiway lasso na di pasalanan ni balamakula na di sanga tumakula. Yo, yato na manimang kamatin na di padoban wa di sanga pa ito makula ato. Bilang na tontong pa di paakaday, tontong pa di pakandi di pairu
Jadi di sana apa itu makula atau tornado banua. Yo. Apa kon natang si kasiri idatu mo batun na allo tang si katang kaambulen bangamo. Batun na kula ilan tanah mataring allo ilan lepongan bulan lili ina padang di sadan. Tuna aturiangan atong tumalolo. Si tunang pamama ni tumara putalang si Ruren Kaboro demi anak anak dadian laporan dan nalangi itu dioleh nuran kumua. Iya to si samungkan dira anak kamu patama kurin. Lamu pukinal loy lalang tama banua nenehmu lamu pobokong kalambanan tama tongkonan todolomo. Lata pabayi babayi siele na hindi o togen darian dalam patuloy mudodo sang kalamaan nara to kumumbong. Ladi pakiran sangka umpo bayo. Bayo na tongkonan layong umpo sangka. Di pabintan ni hindi may lantang tao burga. Di patunan na nga ni hindi lantang tao rabi bentuang inan malarundi. Lantang karapuan boyo kung kasangan. Di pabintan lang yan sura di panutunan na itong bito-bibong ko. Di bilang hindi mo maabuluar kulitan ko kung matasa kami karampaw masong ko di Sara. Nakutan kamani hindi anak kanalarian na pasulay kapuro hindi pinto ito maarapugalang. Lago domentanian na puro ka hindi na sila ito baraan. Di mo ito tuhin at pula apirang para. Apa iya man na langan mo makalolokan na sangka ilan nilili inalipungan kondo. Uy, pendaunan na. Layu menanangkan parilian ilan padangan di bawah lolo. Kumumpo singko si turu tebe pemakaran alang surat pemakaran nau si tinggayo libur tebe anak-anak dadian di surat konto tarapan kumula. Lah di sonda gaya bersama pada tunggal lagi sorong tarapang lupa gantian makarain. Iya kada di sedang sarung daw panuan ini tanda ditoke tambah di baka daw tongkonan tubog-tulokan. Bayu sile na dodo sa kalamana. Gantin na. Lana ko bayu karko mula Sanga tumalusan na. Sukan daw rin ang angga to maaraputan lang surat to makapunan na daw. Kini nanti ang nasusin na kinin ni kula si pangapangan na. Ladi putuliran. Lati ang lututemo. Lati kula. Hadiran de ulangan. Kumon daw miting ko si turu dia umak balangan nampak dia mutimaan tiang turu. Unang karang nisa kumul. Iya tu sanga na pukada lan betul ma. Iya tu sanga na posanga pagantian lan pagantian lan di sanga. Rara masukan na to malolo. Banne sioso nengkalatiku. Betul Pak. Rara masukan na pemaholo Bandis Yoso nengkalatiku. Oke, ya mau tuh gantin. Masih yang sambung rekat taman naling aduan tama serotin dan rekat tama suling Roni dan kisilan sarung kisara di bukit tambah dipakai. Bisa dan tirol lo tongkonan. Tirol lo, bisa saat dan tirol lo. Tangan lagi itu kaubanan daun apa isi sarana daun madi di dihina daun gulung. Den no pati polpa paraya kipu paraya ni tonton burakan pasakti mimpikan sakti sanggori-gori yang kima sakti mayar kima dinding solana. Ang nama sakti tongkonan ko malu ang nama sakti ande ang pilihan di pangatu. Ang nama sakti kung arakan na dia pin sudah kondo para pagin beto na lagi bosok-bosok na ang dito mo ko kanga bumi. Ang kima sakti mayari marudinding solana sa amo masakti ang kumasakti. Tuwa-tuwa
Tua-tua mulai mati pas sakit sola nasang. Luar biasa pemirsa. Tua-tua mulai mati pas sakit sola nasang. Doa berkat. Ya, yang betul Pak Ganti, nasoyan tongkonang kada atau gara-gara tongkon. Ya, lapo orang-orang tongkon dibuat bersemangat. Oh, acara itu. Si tamu dia betul terserah kita buku. Karena saya papalia. Kita jeda dulu pemirsa. Kita dulu. Keterangan kita buku lah